share ini dia hoi utapan ka ko kawas namo kritai utaman apa sahabat naik palakuli ai kabanan icip ini kan hoi kita dosa atau share hoi dia tak harus tengok suatu kawas atau share di sana hati ini ko pak ini yang keringat kabanan dan icip hal para handal licin apa orang kabanan hoi wata besar baku wata terima ko wata kerin kita mulai dari Egypt. Naik, pengirim bersuara mako. Naik, yung pagkaaraw kamu, yung pagkaratama kamu, yung mapanak kamu, ukawat kamu, ukawat Abraham, ukawat di Isa, ukawat di Yakob, hawi kaksan matini. Bukan bumi pakuripan gerizai tadi para kuliah itu kita menanahawi nanai tengine aku soal baku nanai tak ngawan makam tu ukawas unamu kaku nanai tengine punya soal hati uyuk dulu kawas tangan sari kata awak rumah tengiran ho saan ano man ay kami tengir pasapri kami tira hawi kaca bila bisa lipat kita monan tidak ku rilo kami pakarya kamu saan kawasan kakak lupa putih sudah 遵循神的话神的是我说那个灾祸就会临到我们身上你看看灾祸到了你发生不安Masih pun lebih lebih besar orang ini acuan perlu besar tak perlu dari semua usia mahal besar dapat kita serikan anu saya pikir tu anu saya pikir pitangil hari ila ko elu kita serikan ahadun dapat kami coba kita anu saya kita pitangil anu saya kita tutup soal nikah soal dari lebih besar orang tidak perlu acuan perlu besar dan besar perlu tidak siwa suara atau kawas tidak utapan kaku kawas kamu kiritan aku kamu pasadak na ikicip saka saan itu piliau kamu malakuli kaku ko mi pelai to teacher no ipa kelai itawanan saka makteng kamu di saat di kaan tu palohong rumakat saan kutapan anu saat di tengir di hakelung kamu di takwanan atau pecen aku kamu saan anu saat di tengir kami hakelung kamu di takwanan di Pesan aku kamu saat mereka Nixon dapat kuliah. Enam bersama ikut ini bersama yang aku dapat Jepang Libya hawi ini enam bersama ikut enam bersama arti harga ikut sebab kaki anu dapat misalkan saya kakak dan asyik itu minta. Suatu kawan datang, ano, para kapangan kita punya kawat kita haudi, kira apa pun kita profesor, tanam, ulah, mana ayat. Papelit nga to mga ayay ito ibahak na sa kakat这意思是说当我们把耶和华当作唯一的神就是把神当作唯一的时候他是有力量的上帝他是全能的上帝他是有慈爱的上帝，他是良善的上帝，他也是可靠
经历到他的能力。Maksan kita pakalayak tu itsen rasa kita. Maksan kita pakalayak tu sitakit nurang. Maksan kita pakalayak tu kesenong di kita nak. Maksan kita pakalayak tu pakit zernya kita dan mereka. Manahay kita hawik kita puan kapan kita dan mereka kadian kapan kita dan para tapangan kita dengan saya kawan kita hawi tidak tu mengayat bahaya papering matalu kita berita pak orang kita sana pada sepatama kita pati saya kita sejagat kita nan tuan jika anda prima kita video dan asyik di Tusapro ay ito naman sa parang may guru sa bawat sa guru ng bisyo hawi. Suara sa kawas kudanan ano na ay kapiteng tuson kawas hawi. Kuyong tatay so bawo na talaga. Dahil pagkalayak kita to sakwan utabang talaga ka kani ang utabang kita na. Kuyong tatay sa hawi. Pagkaya ito apa tumita pakalayak tu haya bertindak atas ilham sebab serikat.我们不用在这个话神把我们各位，我们不用在那里，只有这位神管教我们。因着人的愚蠢，我们自然就会受到各样的祸患。真的，我们不用在那耶和华上面的管教，我们自然的就会受到因为我们的愚蠢。而领受到了这些的后患，好像是。Lalu saya akan menjadi sebenarnya isi kita hari用的疾病只会越来越糟糕，对不对？如果愚蠢到我们相信别人的话，说那个这是灵医那个药多好吃多好吃。别人不知道这里个人现在把地方生干，别人不知道这里个关键你公车你巴士是按。Pagka-aral sila gagawin na hawi, matakunur ako, sungko, saan? Isali kami pa ini hawi, papanak ni asal kata iraku, hamniaw bin mako, saan? Talaga, surak sa hidma ko. Iraku saya tauki, iraku saya bisang anira sa payong, mga nyay ko na sa payong. Ada tak miso ya tangan no ya akan tu miso ada tak tu miso hawi ya hamnya tu miso maka ada misnya supaya mengayam mereka pahai tu kisu saat patiwan ko dia tahu ki an ingat ini pasal ko dia asal kata patiwan saat dari kau pulau soal dia tahu ki hai unia sampai itu mak hawi sama ayai Allah matamang isi al wilayah kad ni sohawi ada ya ada tak bisu ya tangan deng ada tak bisu ada ke hamnya bin bisu saat ulian sampai yo hari dan saya pun mana hari nak ikut saat saya hari ini you by five saya pula saya sedikit iwan beri isu tak warna saat. Nah, saya ada sehari 3 个月 saat. Otak bilang iwan baru 3 个月 mengenal 6万块. Pakuyut kori dunia asal kata saya belum. Itu biarlah 6万块 juga. Bagaimana dengan musuh Irak patina消息 mengayat sepayo ala iman ini. Ikaw ira awal pasal baku, nanti pasal yo sah. Ano maadang ko ada mo kahayo na paggaling Islam saan patao ka ng mas dali ka uapa lumiso pala lumiso na lupa hai sa pasaplin 这个要是经过验证的吗？你从来没有经过这个人，你就相信他的话。我阿爸lumiso kuli anak ko Kalau hai itu soal tak percaya dia apa yang dia tahu dia hawi Allah hamba Allah
阿拉不是这样，不要，这里不用上帝惩罚我们了，上帝看看，我们的愚蠢就会惩罚我们自己了。如果他说，di TV， 所以台湾公安抓水花这边，但是拿来还是啥，说，nanay ala ya paiso ikini kita na ya tawsi ko na nanay alu basa mga haikali kita an pasal tu akhirnya paiso hawi ko atau kita ay da ko na biso taga nang hada salir ko hawi bisa bangahan baala ka ibawa baala ka yang bawa tak boleh kita. Tapi hal itu perlu. 不用上帝惩罚我们的愚蠢就会惩罚我们。Cuman, 不守交通规则，比如我把ini baru dia terlibat. Akankah kalau untuk untuk pakai ilo kalau besar. Arahan kemudian sudah water. 开车不喝酒，喝酒不开车。我边开车边喝酒可以吗？咋不รู้嘛？Orang betul ni ibu muda ini hai buat tahu jiwa baik bersiput itu bi Allah tadi kata. Aku awal dah semua belum. Ada tafsir ya tungki yang实际就是不是包好，还在国外的，结果很早回家，而且带早点回家才敢干。国外没打，增加坏人的机会是怎么不弄？再好，怎么不弄？再比的拿，到班比的难。Saya apa kalau aku dapat kita? Saya ulang dapat dunia apa dunia hari ini sudah 50。这个界面不是为了要束缚我们，不是为了奴役我们，不是不给我们自由，而是要祝福我们。ulang dapat dunia， 我必希望dapat dunia。我们为我们的孩子说，请你早点回来，是为了要提醒我们的孩子们，太晚回来会造成很大的伤害。特别是我们的女儿，超过11年回来，外面很多歹徒。我们为了让我们的先生喝酒开车，是为了他不要我们失去他的性命。你看，这是保护，那么不弄。我让他帮助你按，你看看。Lalu kita berkurung, hidup kita tempat kita selesaikan, suami bangun kita, saya untuk kita. Nah itu, 我们要非要遵守，我们那里话都按着那上，我就说上帝保护你的帮你的给你按，他那个。Ada orang minta tadi kalau mana yang saya dapat begini di sesuatu mengenai cara itu saya cakap saya kepala yang saya kata 为什么要非要遵守上帝的话？为什么要非要听信这些正义宣导？为什么非要听令父母亲的话？是很多时候听的人是看不见那个背后的好意跟祝福的，怎么不懂？真的，就我这个mahabbah， 那我punya asal dari kamu pulau, jadi wawat mampu. Itu yang mahal cuma tak kata tengil, betul suami ina mama cuma sen. Perlu saat, soal itu tidak ada mana itu perlu. Ada jawab bautin, bautin. Tidak harus soal tidak isu. 不要唠叨了，不要唠叨了，啥按了把助力，还要喊刚唠，把助爱，我不要，我生气不嗨呀，哎，
membutuhkan kau. Saya membutuhkan kau, membutuhkan cinta aku, membutuhkan kemaan aku. Waktu dia aku. Ano pagkakaraw ka po, piniaswar na pang panunay hawi. Saan ko matiraat? Hati ka, hindi ako pagkalitin ang sa maanay at ilo. Saan ko na sa akin sa kulong? Nanay mapulo kita at pagkalayak ka na niya dan tu sa ato siya talaga kita orang kisah rumah awak dan kawan saya pun akan paling tidak ambil tempat dia pak ini untuk paling tanah karena apa pernah kita patakan ayat dapat berkata supaya suto odetto mahbub bagian masuk ke pondok kasih misalnya itu kak ini berita yang kepala tiga itu kalau pernah kita pokoknya kita ayat berapa kalau pernah kita katakan satu ayat hawi lima hati haiku masalah kaitan hayat他们愿意是奉献将奉献的主权敬拜跟上帝的时候，我们常把我们的神摆在面前，把上帝放在我们主要的位置，弟兄姐妹，我们可以主享长寿。圣经告诉我们说的话，他们愿意把上帝摆在居首位，他们把kita ayaw mo kita tapang Jadi, yang batas hari saya batas arawin dah saya bangun. Dan rumah saya ururai arawin dah saya kata. Malah lecture tu kita ada kita semua tu, satu kopi tu dah tuai ji就是转机sekian ni. 老虎真的是老虎，那个危险不但是危险，变成一种。Uli pahak tu mau pecah tu minta sangkakan. Maka ni kita tahu kita harus melayak itu. Ada halai, ada ser, kejahatan, uli pahak. Walau sekalu itu kita tu macam mana kita mampu berkata. Sehingga ada 50 ada yang dapatkan kasih harakat Bapak ini dan yang rikas, anda membenang kita minta kenal, minta tahu, minta dan saya bisa ucap dapat berkata pernyataan. Kalau dapat hal ini, anda itu harus hal ini, anda dapat berkata. Bukan sesuai Islam itu一种保护，保护我们脱离困难。远离神带来的灾祸，因你安排在一个法律的路，你要大pakai. Mahal visual macam ni, ayat itu kita cari kakak. Jadi kalau mahal visual itu, 神不是小气，通过第一届提醒我们，是因为他是因为赐福我们，他爱我们。他不愿意我们受伤害，他是救会这个困难而且是救我们因为脱离神而带来的这个灾祸。那来kita tuh, kita bebas masuk klaim awal, 特别是。malah aku malah apa itu ini malah aku yang aku tidak usulan tentang ini karena hal ini tak terkena karena jadi semua malah ini Ustaz program kita kami dibuat di Simau tu kalau dulu
Ibig semangat tunay kakainayan na makakain na kapah bintang. Ibig wawa hindi na wawa bintang. Ano mo po kita pakai itu ini korin kita pasakatan beberapa kita ukawas. Yang santi cawe pada santi, yang santi cawe pada sebuah sekolah makhluk. 我们就会经历到它很大的恩典。看，我们你的上。Dibahas kebiasaan dari kalau ini dia pun kayak malah apa yang tidak sekolah di depan kita. Pribadi ngepol kita Matthew dia US misalnya sama Matthew. Jadi kita ada harapan berikutnya. Kemudian kami harapkan Matthew Matthew dia tidak bisa kawas dengan Hawi. 新闻可能请你放有一位神的手，大家会重视这个。Beliau sebagai harapan mau iru, apa upaya ini di sana. Wilayah Masolim dan kawas dia kota besar ini ikaw tidak kita dapat video dan pesan Amerika di Salariau kerja dalam haratan waktu besar itu tidak ada dapat kita korim di dasar kakak waktu besar tidak ada dapat ini Rumi sudah sering ngomong saya ko Allah ikram sabi
pinangan diharapkan tahu hati hai saya kalau belum Pagpuli utapang ko si Tae itanan. Bakit kita aminan pagpuli utapang niya si Tae? Bakit kita tumaan? Bakit kita visual sa siyang si Tae utapang? Bakit kita kumakat? Bakit kita demak bukan majulita? Bakit kita matayas? Bakit kita matawa? Bakit kita memputih? Bakit kita bisa lama? Bakit kita bisa memaafkan hawi? Upah boleh kita bagikan saling mengulung. Jadi jadi, 我们之所以可以求是神的怜悯，神怜悯我们做这事做那事，目的是要荣耀他的名。我们可以清晨的时候可以张开我的眼睛，神的恩典；我们可以正常呼吸，神的恩典。假如我们不能看见，不能够呼吸3分钟看看；假如我们用单脚走路看看；假如我们用单只手去活动看看；